Good evening, everyone. Dam the lady by the job quite pumnmk kai from the Toujari amadi salam Toujari assalamu alaikum. Sangai festival have a see Malayam the Saktakpa festival amadi am proud over Hogi Iramdamgi India amadi national the Saktakpa Toba country they pull aga Kogi 10th Taurava festival amani am South Hoxinga festival near Dubo Iramdam Dangasi May Saga 2023 May 3rd dagi ngasi of the Hosik Tandu Laita the free movement Santi Weva Iramdam Hive the Oi the banana ngasi akwigi CSO even Kokomi otherwise Mayamana ngasi Boycott Tauriba Asida United Meitei Pangal Youth Organization UMPYO gi Meitei dagi su support Toujari amadi akwigi Pangal Praja da kaiguma pausel kharasu pijari Manipur gi CSO Singna su masi akan ba thorang lokat pirangwani thajai Eigi United Meitei Pangal Youth Organization gi Meitei dagi su kaigumba message kara pijari madudi Sangai festival asida khoi support tawroidabni Iramdongi huji lairiba conflict Iramdongi lairiba khoi miyoi lising humfu something hena mayum laina leiba phangdaba si singji hanjalan ba amadi Iramdam da hana gum Manipur shanti oina peace oina laiti forward khoi karigumba sugumba state ke function sing jam to tawbe yaroi habase praja khoi punna let me nagadamni lawmin nagadamni thingmin nagadamni aduga CSO Manipur gi lairiba CSO Singna Torposi the Hoy Pangal Praja ko isu support togadamni haibasi miam the Thamjari amadi United Meitei Pangal Youth Organization UMPYO gi Meitei dagi su highly Hoy boycott tobasi the support Toujari haibasi Ereicha sing the Thamjari Isin now sing Hoy khra khantasi ekoi kanagumba India gi saknai raba malak pamatamda ekoi hekta phathabangamde hekta yawsalui tinsalui ngangna salui dagi yawi aduna ngasai gi malem sida Prime Minister la amene Prime Minister salene adagi adu salene adugi Congress ki party salene Manipur do sini na moigi image se maksat ki bang haktani Manipur gi ngasi gi conflict ekhoi Manipur da thoi bala la se masi gi loisan bagi message am phodi leitri phamnai ba singsu mathomaram chagidre phamnai da basu mathomaram chagidre Manipur da ekhoi gi sida phamnai ba khakta taina ba yada ba matang sum mayam yorong bane na khanjai ado ekhoi praja da gi asoi mayam leba Sahi ani hena Manipur da amuk hana lakidraba Manipur gi awas ama foba puthokpi kidraba Manipur gi voice ama foba khonjel ama foba puthoga afabagi ngasi foda ekhoi gi commitment maram chaba ma piraga iramdam sigi lan che su sahi ani henjala ba sahi ahum pharaka doraba lan nasida kanagumba leader amana natra political dialogue to isanu natragana kanagumba party ama phone ngasigi sandai tawba ngamdraba pichar tawba ngamdraba amadi Manipur shanti ohenba ngamdraba iramdam gi huji pangthokani na toriba Sangai festival asida akhoina masida support tawsan ba harau ba tayam ba tawragadi chirina Ereicha sing munna khandabiyo maram de khoi Manipur da peace oire se dum chumdori neba maram de peace oidri akhoi da milising humfu something ojuji refugee type the lady makoi sing mayum da hanjan hanbiu free movement oidisi oi hanbiu amadi Manipur da pangal khakna free movement oiraga naga khakna free movement oiraga Manipur chokhat pading am moeba maram di Manipur da major community Meitei chili now si chokhat moi si free movement oi hendo bathau taiba Manipur da shanti thuna lakhan ge habta Meitei chili now si free movement oi hendo bathau taiba maram di makoi si khoi gel mehoron dagi Big brother gi guardian samoina Manipur gi major community samoina makhoina like makhoi gi makha da lengak tawraga hana dagi ning thogi matam dagi lera aba iramdam leba aduna di akhoi gi Meitei general sing Meitei community se makhoi si free movement o hen madakar weba sigi sidam Manipur da hoji atopa communities masa masuna teba major community Meitei chilinau gi miyoi lising humfu ne ba refugee dawna hoji relief camp gi ka khu amda leiri se Miyoi kyasu masana society tawraga si khreba he masana society tawra si khreba miyoi lising humfu si sum sirakpa loin sirakpa ro ngai dori sebe khoi Ereicha sing akhoi Ereicha natra braba natragana akhoi gi citizen natra braba makhoi si Manipuri natra braba question mayam thokani masi hangaga dum laire hangjal hangdana kai dawni chilinaw chi khrab gyan taminasi relief camp da masagi mayum laina leiba phangdana leiriba singche masi gi kitang khanse khoi makhoi je khoi Manipur machani chilinaw ni khoi gi akhoi citizen ni adudi sugum batan ja ja khoi makhoi ga kholaw lobi kari kai gebo
मियो लिसिंग फूना लाउबदी ताद्रेबा फॉर एग्जांपल नेबा मियो लाख तराना लाख कुना लाउजलगदी इंडिया गवर्नमेंट सु तारप याय अमतंगदी अइन हाइजरी सि खंथबियो अदुना अखोय ngalak malap ki masunggi ngalak malap ki mahi gi sumba phangbagi अखोइना CSO सनो अमोय सनो अखोइना मदुदा compromise तौर तौरगा अखोइना फाता फाता रगा यक्सलगदी अखोइसी मणिपुर दा लेबा प्रजा अखोइ सिंगचे अदुम लेखा तारखिनेबा nasi relief camp da laiba miyo lising umpu sitna teba other person akhoi gi laiba miyo lakun ko tha si so tai si so refugee gi type lakhineba asidi akhoi da dikhawa ne engal libneba india government asi phobogi sangda thambada yenga ga lairisi ngamme haibidu neba ado akhoi gi laiba all indigenous people all citizen manipur da laiba yelho puru khuding bakse refugee dona thamakhineba थमद्रिङैदा मियो लिसिंग हुम्फुसिना अखोइगिदि परा अमे एग्जाम अमनि खल्लगा सिदगी अखोइ मखोइदगी हेन दोगना तोपदि रिफ्यूजी हेन दनंगाइगी लंबीसे अखोइने सिनजगदमनेबा कनामना सॉल्व तौरोय तौरसु कमाइन तौरकदोन अखोइ खंगद्रे तौरखिबे याय तौरक्तबे अदुदि सोर खक्तना खंगिको सोरगे हात लೈ अदुगा पार्टी तौरोयबा मखोइनदि मरमदि लैरिबे एमएलए मिनिस्टर सिंगनसु मामागी फम मुन्नरा लैरेसि म्याम तसेंगना खंगे अदो मीगी तोपगी हुजिक लैरिबा कुकीगी एमएलए तरासी मोइ चपमा नखरेबा तपाकी अखोइगी लैरिबा एमएलए सिंगचिने फैक्टर चलिसे ngasi separate administration tarani haina laikiba singchi disqualify laukibsu leite mokhoisi अखोइगी पार्टी दे केदोबसु लेते अदुम चलाई रियेबा थबुक म्याम सूरी अदुम कई म्याम मागे कई दगे अमु कक्तिरियेबा अदो सिदी अखोइगी प्रजा सिदा मखोइ तरासिगा सोंगी सिगा मानरगा अखोइगी केदोबगी कईनेबा प्ले तौबगी मोंगनेबा मरमदि सरकार सि लैत्रे हाइबे वानी सरकार सि लैत्रसु एमएलए सिंगदि लोइना लैरि रिजाइन तौद्रियेबा एमएलए दे दुम लैरियेबा मिनिस्टर पावर दु लैतेन हाइबे वानेबा अदो लैत्रसु बीजेपी एमएलए मोसिंग अमफो रिजाइन तौबु नत्रियेबा मरमदि बीजेपी सेंटर द बीजेपी नि मणिपुर सु बीजेपी ना मेजॉरिटी ओन कारिबनेबा अदो मसिगी मयाम सिदा आइना हाइरोरगदि मदुदा कई मयाम थोगलानी याम पुसलारोगे तसेंगनमकी ओइना चिलिनाव सिंगदा आइना थमनिंगबदि आइगी पांगल खुनाइदा हानबदा आइना थमजदि संगाई फेस्टिवल से अखोय अमफो यावरेदमनि लैरिबा जामेतुलोलमा अमदी लैरिबा ऑर्गेनाइजेशन CSO मयाम सिदा या फील तौजरी अखोय पुमनमक मसि थिंगागा संगाई फेस्टिवल गी अखोयगी करिसिदा मीटिंग फेस्टिवल सिदा अखोयगी मुस्लिम पांगलदगी कनागुब XYZ अमफो अटेंड तहनदरंगा होना सेविन साना अदुगा अखोयगी मसिगी अंदकी सिदा मेइतेई चिलिनाव दैसु उलबा नागा दैसु उलबा पांगल दैसु उलबा अदगी कुकी दैसु उलबा अखोई सुमैना संगाई फेस्टिवल स्टेट ता पांगथोकिबदु अखोयगी मणिपुर दा लैरिबा मियोइसिंगसि अमफु यावखिदे स्टेट की ओइना मखोयगी लैरिबा बीजेपी एमएलए नो ओइबता याय नत्रगना गवर्नर नो ओइबे याय नत्रगना ऑफिशियल की सरकार की एम्प्लॉयसिंग नो ओइबे मदुना पांगथोकिबदि पांगथोकसखि चनोबा मदुदि कोइन थिंग बंगमोय अदु प्रजा अखोयदि अटेंड तौरोय सेबसि हाईली आई म्यामदा रिक्वेस्ट तौजरी अखोई संगाई फेस्टिवल असे मणिपुर दा लैरिबा CSO पुमनमंग थिंगबा बोयकॉट तौसे अखोई सपोर्ट तौमिनसी थैंक यू एवरीवन इरमदम याइफरे